50 meetrit sulge eestlased. Esimene vahetus. Kolmas rada. Tiia Kuismaa, Jürka Hinnand. Neljas rada Nolle Viktoria Argo. Viies rada Daisy Paula Nimeti. Enne vahetus esimene rada Diana Mürsnikova Nimeti. Teine rada Meri-Liis Ots Artuna. Kolmas rada Arina Sipoldova Valana. Neljas rada Kristina Bereza Valana. Viies rada Sandra Näks Artuna. Kuues rada Nadezhda Dmitrieva Argo. Seitsmes rada Valina Rõžova Valana. Kaheksas rada Vera Veisel Argo. Kolmas vahetus. Esimene rada Rein Metspalu Artuna. Teine rada Marina Sinzova. Kolmas rada Anna Denisova Paula. Neljas rada Jevčegunova Valana. Viies rada Aleksandra Vasiljeva Valana. Kuues rada Erika Gurnievich Paula. Seitsmes rada Maiki Paras Artuna. Kaheksas rada Maria Zavjalova Paula. Esimene vahetus. Teine rada Liisa Tsakirtsa Fundest. Kolmas rada Stassia Veralitsa Nimeti. Neljas rada Jana Danilova Fundest. Viies rada Vera Veisel Argo. Kuues rada Inga Sutova Valana. Signoo 20. Vassiljev 43, Denissova 93. Sealt oli halvem minu.
98. Palju individuaalselt oli? Teeme sulle veel seda toidust veel. Äärde. Aga vaatan märk. Nii smoogingud kõik istuvad praegu. Teine lahendus. Esimene rada. Valeria Tomova, Liivitsa. Teine rada. Teine naabus, Vartuna. Kolmas rada. Sofia Selesnjova, Valava. Neljas rada. Johanna Koper, Vartuna. Viies rada. Milana Aleksejeva, Vartuna. Kuues rada. Zina Tehnika, Marina. Seitsmes rada. Emilita, Liivitsa. Kaheksas rada. Marina Sulapahova, Valava. Hakka teie vahetuseks. Mis on nüüd? Ma teen teil suure vahe. Ma võin pärast alt seda kõlida. Kolmas lahendus. Esimene rada. Marina Tarnova. Arvestades hüppedest Teine selle rada. ringi. Leonora Tehnika, Marina. Kolmas rada. Milina Piedova. Neljas rada. Aili Sedorova, Vartuna. Viies rada. Elizabeth Vahvas, Vartuna. Kuues rada. Valina Sredina, Vartuna. Seitsmes rada. Karina Belitana. Viies rada. Palina Ikanis, Valava. Keskmine 66. Moodi neljast ja Evelina oli Ailis kiiremini. 23, 27.
läksid sinna ääre peale, jõudsid tagumikku just linna peale panna ja hakkasid meeste peale kuule kokku. Nii tohib üldse teha. Nad ju peavad vaatama, et kõik on valmis endale tänast starti. Põhimõtteliselt küll, jah. Just selle ajaga võib ujuda kuskil 4. tiimis. Ma panin ainult 5 minutit. Okei, aga show praegu. On see video sellest Vova. Aga kas on kuskil netis seda? Ei no mul siin kõrval ma nägin, kuidas läks üle joone. Ei no kui ma hullu. Tegi mulle ära. Ma ei tea, kes ta on. Kolmas nädal. Enne sadast hea tunne. 4. nädal tegi ilma kohviliidsena. 5. nädal Ivan Makarski Arvo. Teine nädal, 3 kuud, Varguna. 3. nädal, Ilsiisi Mamadel, Argo. 4. nädal, Jougu Liikenin, Vala. 5. nädal, Denil Kašmik. 6. nädal, Edvin Järve, Vamaini. 7. nädal, Alexei Apainov, Liivitsi. 4 korda taga poikkis. Snogin, Popov, Visochenko ja Snogin. See on nii vähe. Sport oli nii. Esimene nädal, Pavel Kristi, Maha. Teine nädal, Dmitri Tulgajev, Vamaini. 3. nädal, Danila Tjagov, Maha. 4. nädal, Georgi Veerov, Varguna. 5. nädal, David Lasman, Varguna. 6. nädal, Jan Janil, Maha. 7. nädal, Kirill Tširkov, Vamaini. 8. nädal, Artjom Varushev, Maha. Ei hakka kõva häälega. Ta võiks sama olla. Ei, ma on 4. Georgia! Georgia! Georgia!
Teine rada Anton Mireșcu, Fortuna. Kolmas rada Neljas rada Aleksandr Krastovs, viies rada Mihhail Viljajev, Argo. Kuues rada Aleksei Paukov, Argo. Seitsmes rada Ilja, Fortuna. Kaheksas rada Denin Vitsisov, Marin. Jaa, ta teevad muud seda, et kui 8 minutit vennis. Jaa, ta oppevad. Vaata, kui läheb. Näiteks alla sa teed trenni 2 päev 3. 27 tuli. No, ütleme, päris hea. 13 nädalat. Käsi oli. Esimene vahetus. Kolmas rada Anton Alov, Marin. Neljas rada Denis Žitsik, Marin. Viies rada Artem Čevirkov, Marin. Kuues rada Nikolai Dubalik, Fortuna. Mis oli lasteaed? Rakjaed. Just. Ma ei näinud, et rakkale. Rakko just 8. Aga need tulevad sinna peale. Ütle mulle rakjaed ja lasteaed. Kaotasin muidugi keele ära. Kes rakka? Teine vahetus. Esimene rada Artemi Selesnjov, Valava. Teine rada Alas Alamalev, Fortuna. Kolmas rada Aleksei Surjan, Fortuna. Neljas rada Ivan Makarski, Argo. Viies rada Faiza Fi, Valava. Kuues rada Sandr Stichukov, Fortuna. Septimas rada Юрий Станčić, Valava. Kaheksas rada Rasmus Mutika, Fortuna. Mis oli 50 rekordit 100 sekundit varem aja teine. Ma ei ole lood seal Laskma jäi rapist, jah? 100. Kolmas vahetus. Esimene rada Matvei Grishchenko, Lester. Teine rada Kirill Mihhailov, Valava. Kolmas rada Daniel Vershnichenko, Lester. Neljas rada Maksim Kulenko, Marin. Viies rada Jonas Kohtov, Fortuna. Kuues rada Aleksandr Sokolov, Valava. Seitsmes rada Alen Yankovič, Fortuna. Kaheksas rada Dana Krasnov, Ligica. Jah. Vahel ma hakkan seda rahvusega.
oli nagu niimoodi. Reinardo. Kunagi oli see värk, mis nii vahetavalt erinevaid asju erinevaid. Kolmas rada, Sergei Arakin, Tartuma. Neljas rada, Maksim Merkulov, viies rada, Sergei Kutikov, Ligetsi. Kuues rada, Marko Kutikov, Tartuma. Teine rada, Sofia Kangratova, Valana. Kolmas rada, Vječekunova, Valana. Neljas rada, Karma Kulbokov, Vartona. Viies rada, Iliko Izosimov, Vartona. Kuues rada, Kristina Virjozov, Marina. Seitsmes rada, Raivo Maksimčuk, Vartona. Kaheksas rada, Anna Stakovski, Vartona.
Anne-Mari. Kaare on esimene. Ja Angeelika 59, Anna 63, ja Ailis. Karmel 1,56. Angeelika 2,90. Kaks 12,89 on Annal. 2,48. Anna 3,27 ja Ailis 3,27.
Инна, куда Антона писать? Зачем? Сейчас он не... Тренировок двигателя, аквамарин, арго и фортун прошу подойти к естественному столику.
Tenerata, Alex Mensuriano, Bartolomeo. Come sarà? Anna Giulia, Bartolomeo. Linea stradale, X Camaro, Valano. Due stradali, Thomas Canuti, Valano. Due stradali, Robert Babicchi, Bartolomeo. Senza stradale, Tom Saccenzo, Valano.
Я был второй. Второй, так, третий. Ну, какая у нас команда? Можно хотя бы спросить, какая дорожка? А если нас не будет за меня? Не важно, я
tuli ka. Käsinkö? Johanna sinulle pelkästään. Anna man voitin tuossa. No oikein. Евгений Шок. No vahet pole, et on nagunii. Ausalt vetsisse pärast. Ei ole. Otra nahku on nii. Можно идти? Я не убрал, Роберт, ты тоже не убрал.
Ja kes tuleks teha küll? miks keegi ei tee? Filmi pannud. Mis sellepärast oli vaja Peaksime alla minema. kolmandana mul oli siin, isegi minuga.
по Марине. Тренера Йоанна Скопа, Артура. Ольмасрата Роберт Федик по Марине. Лилия Страта Даниил Хитисов по Марине. Естрата Кирилл Черепко по Марине. Ольстрата Максим Федоренко по Марине. Сетинстрата Григорий Федоренко по Артура. Камерстрата Денис Федоренко по Марине.
mis... Ta ei tea üldse, kes see Gregory oli, nagu... Ta ei ole üldse joonud üks parimaid lõpuneid. Üldse, joonud pole lihtsalt, aga... Kuhu sa jooksed?
kaikki on kerran otettu Lähed välja, lähed kolmandale sealt esimene teatrites. Возьмите мыло с собой. Жидкие полотенце и газа. Kolmas rada Fortuna 4, neljas rada Fortuna 5, viies rada Akvalank 2.
Fortuna 5, kolmas rada, neljas rada. Neljas rada, Fortuna 5. Четвертая дорожка, Fortuna 5. Видишь, соперник, Тоже как-то Esimene rada, Fortuna 3, teine rada, Marin, kolmas rada, Argo 1, neljas rada, Fortuna 1, viies rada, A, kuues rada, Valam 1, seitsmes rada, Fortuna 2, kaheksas rada, Nividin. Roman, kellega koos tööd? Kellega koos tööd? See on täiesti segane kõnnida siit vahetus. Kellega koos? Ma ei tea, pool tiimi oli ühel peal, pool teisel. Roman, pane suu kinni. Ma tahan, et kus see paris on kogu surdas Попробуй! Заканой! Хватит, засунь и все. Ну, не ставить. Раб ставить. Ты можешь еще что, где надо? Через дорожку. Раб понесился. Сюда. Не в пятки, сюда. Большой, маленький. Он не рядом, дёргает. Все, нормально. Ой, да, ты.
Дайте мне вот Alustame ambassadors. Начинаем награждение. Песня номер 35. Найсер. Коль Москов. Лия Чугунова. Акваланг. Тейников. Анна Денисова. Мама. Песня номер Александра Васильева. Акваланг. Коль Москов. Лия Чугунова. Акваланг. Тейников. Анна Денисова. Мама. Александра Васильева. Акваланг. Коль Москов. Аня Стольна. Подгуна. Тейников. Карина Григода. Мама. Яисина Кот. Эмилина Петрова. Мама. Татьяна Ильина. Маргарита Величевская. Артем. Коль Москов. Антон Мирешко. Подгуна. Даниэль Шмокер. Подгуна. Яисина Кот. Александр Дроздов.
Kolmas koht Aleksandr Sokolov, Valanda. Teine koht Joonas Koorten, Tartuna. Ja esimene koht Maksim Tüdel. Teine koht Pärnuga Tartuna. Ja esimene koht Maksim Tüdel. Kolmas koht Kristina Viljosa, Vamarin. Teine koht Angelika Zosina, Tartuna. Ja esimene koht Vječi Dunova, Valanda. Kolmas koht Robert Tell, Vamarin. Teine koht Joonas Koorten, Tartuna. Ja esimene koht Kirill Šilko, Vamarin.
Комарин. Друга Сарамин, Новен, Колмасков, Максим Коха, Комарин. Тренер Йонас Лопен, Фортуна. Яисменеков, Кирил Черевко, Комарин. Дайте ему кто-нибудь в него. Давай, давай, давай! Estendel Kolmaskov, Mama. Treenikov, Palanus. Jaisminekov, Fortunajus. Amen.